Ngiphize nginivuselena namhlanje kusenegameni likaJesu. Namhlanje ke sesithatha ke sigaba sesithathu sekubuyisana komuntu noNkulunkulu. Khumbule kokuthi akubuyiswana ngeke ukuthi kuthiwa colela nani. Umuntu lolahlekile lobuyiselwa kuNkulunkulu egameni likaJesu. Manje sisho nje ukuthi kubuyisana, otherwise umuntu ubuyiselwa kuNkulunkulu egameni likaJesu. So lokubuyisana ke lokhu kubuyiselwa ngaKristu Jesu, the great reconciler, the mediator. Usho njalo 1 Timothy chapter 2 verse 3 kuya ku7 nakathi munye umlamleli egameni likaJesu emkhathini waNkulunkulu nomuntu nguKristu Jesu. Umuntu nguye lobuyiswa kuNkulunkulu leni because umuntu nguye lowakhetha sono wala umthetho waNkulunkulu. Nasikhuluma ngereconciliation, shokubuyiselwa kwemuntu kuNkulunkulu. Ubuyiselwa ngibani? Ubuyiselwa nguJesu. Asinakakhuluma encwadini yaIsaiah chapter number 6 athi uNkulunkulu, pho ngiyawuthuma bani na? Aphendule athi, nangu mina Nkosi, thuma mina. Egameni likaJesu. Ukhumbule into yinye ukuthi after lo 400 years lengikhulume ngawo ngathi encwadini yaMalaki naMateyu kunelipheji leli empty lelingabhaleli lutho leli representa lo 400 years uNkulunkulu ekwatile engafuni kumkhulumisa umuntu angathi noma tono tasetingcwaba sekufike la khona umuntu wasekufanele kokuthi abhujiswe. Ngiyanakala ukuthi laba ba compile iBhayibheli nalesi sisebenzisa manje bebafuna tonke tincwadi letidumisa letiphakamisa uNkulunkulu. Ngiko ke iBhayibheli laseRoma nase-Anglican lehlukile lona ngoba lona lifaka tincwadi letendeka kuloyo 400 years ngesikhathi uNkulunkulu ethulile. Ngiko ke eBhayibhelini lalabo utawukhanza kukhona bo Maccabees 1, Maccabees 2, kunabo Esdras, kunabo Judith. Angisho ukuthi ku-wrong, but ngivetela ukuthi laba bebakhala iBhayibheli lelingenabo laba bebabukela ukuthi at that time God was quiet. So kanti nesifuna lokutawukhuluma ngaNkulunkulu, sifuna incwadi lekhuluma ngaNkulunkulu. We've got only one book lengakhulumi ngaNkulunkulu kuleli Bhayibheli esilisebenzisako. It is the book of Esther. The book of Esther ide ngisho ngegama lelithi uNkulunkulu, but naso ulandza lo msebenzi wawo leli ukhulumako uyatibonakalisa lokuthi hayi ngemandla aNkulunkulu lawa. Ngiko ke lekwenda bayifake incwadi yaEsther lokuthi even though ingalithinzi nakuthinza igama lelithi God, but yeke le action yendeka lapho iglorifya uNkulunkulu egameni likaJesu. Ngifuna ke kungena la ekuthenini ndawuthinza into letimbili letendeka ke kule reconciliation lena. Number 1 ndawuthinza i-action yale reconciliation, bese number 2 ngikhulume ngema-results ale reconciliation yesithathu lengikhuluma nga. Number 1 ngifuna kuvetela ukuthi ngisakhuluma ngale action lena yale reconciliation ndawusebenzisa ke incwadi yabaseRoma chapter number 5 verse 6 kuya ku-11 egameni likaJesu. Uthi lo verse number 6, wafela labangamesabi uNkulunkulu, wafa ngesikhathi lesifanele. What does the Bible mean nalithi wafa ngesikhathi lesifanele? Ngiloko ukuthi it was the time la khona uNkulunkulu kwakufanele abhubhise umhlaba, abasuse bonke abantu emhlabeni bashiswe. But uthi Isaiah 6 kwase kubutwa ke ligama lelithi pho ngiyothuma bani emhlabeni? Wathi ke Jesu, nangu mina, thuma mina egameni likaJesu. Waseke uthi ke ngalelanga kudalwa Jesu, it was the day la uNkulunkulu wafuna ubhubhise wonke umhlaba. Ngeke ke athi ke Paula encwadini yabaseRoma wafa ke ngesikhathi lesifanele egameni likaJesu. Number 2 nawufunza verse number 8 uthi uNkulunkulu wakhombisa uthando kumuntu ukuthi Kristu afe esikhundleni semuntu because kwakufanele kufe umuntu at that time, but Kristu wakhetha kufa esikhundleni sebayibamba mine, ungafi umuntu kodwa kufe mine egameni likaJesu. Nganyelanga kwakukhona umfana kwakuthiwa
egameni likaJesu umdzelwa ngake ngayikhuluma indzaba yamdzelwa abantu abakethu kwakungumntwana esikolo amdzelwa ahlupheka angenabatali sebafa bonke wasala nelikhaya kufunza kwamdzelwa bengafunzi ngoba thandza isikolwa but esikoleni kwakukhona kudla ngebreak ngelunch la bengakhona aphakelwe khona adle mdzelwa wayethi nabaphuma baya ka-assembly bantwana angene tikhwameni tabo akhiphe kudla adle ngoba wayelele angakadli engenalutho wafika indzaba la khona ikhula khona yabikelwe ofisini wathi head teacher yalo tawutholakala lokuthi ngelodla tikafting tebantu ufuna ashawe bothishela bonke la sikolweni bamdzandzabule abekwe ebhenchini alishawe but akakhonanga mdzelwa kuyekela kugubhata ikafting tebantu ngoba kwafuqwa indlala kanti ngayelanga batawukumbamba mdzelwa wabuyiswa ka-assembly mdzelwa wabekwa la kwathiwa nangu lo mfana lo wento enjeni kwathiwa njengoba ngithembisileke akube libhenchi labekwa libhenchi wasinakakhumula ishethi lakhe emdzelwa kwavela timbambo kuphela kude umuntu lapha kwakufuna ukuthi kushawe kona lokuthi imbanjana wakubita head teacher wakubuta ukuthi udlelani kwase kuyayichaza inkinga yakho ukuthi isikolo sikusita ngekudla manje kusuke kulambile kwafelwa wonke umuntu wasichaza isikolo sigameko sako weva buhlungu head teacher wathi head teacher bothishela ngoba umthetho ngizite ngeke ujike lona ngicela nishaye mina wangena head teacher kwashaywa yena esikhundleni samdzelwa yiko-ke lela kwentile-ke uNkulunkulu lana kulo verse number 8 lokuthi wakhombisa uthando kumuntu ukuthi Kristu afe esikhundleni semuntu egameni kaJesu asilo verse number 9 ngaloko-ke sesendiwe ngengadi yaJesu Kristu semukeleka kuNkulunkulu ukuthi silungile isente saba i-righteousness of God saba ngilabalungile kubo wona lobubi bethu kubo lobuthakathaka bethu so verse number 9 walo Roma 5 sindiwe thine semukeleka kuNkulunkulu ngengadi yaKristu ukuthi sine sesilungile verse number 9 uvele avetele ukuthi sisinzisiwe elulakeni lwaNkulunkulu because uNkulunkulu ngalesikhathi kufa Jesu kwakufanele ukuthi kufe thine abe kwate kakhulu ngiko aze athi lapha nakakhuluma Jesu athi uNkulunkulu wami ungishiyelani because he was so angry bantu were supposed to die and sebendeke lokwezi this time bamkhafulela bamshaya bamenda konke God was so angry because lelicala lalingekho kahle kuKristu lali kumuntu uqobo lwakhe egameni likaJesu as verse number 10 sithole kubuyisana naNkulunkulu ngekufa kwendvodzana yakhe sareconcile naNkulunkulu ngilangithethe khona ke lesihloko ngalo Jesu lwasuyafa esiphambanweni wasibuyisela sabuyisana naNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha lapha kuRoma 3 sura 22 kuya 26 kuthiwa uNkulunkulu wende ukuthi bonke labakholwa balungelane naye nekukholwa nguJesu balungelane mamatane naye bevane naye ngekukholwa nguJesu wasithandze waze wadzimathi wathumela indvodzana yakhe ukuthi ibe inhlawulo yetono tethu that is Roma chapter 3 22 kuya 26 nyalo ke sengikhuluma ke manje ngalama results egameni likaJesu ale reconciliation ngidawusebenzisa ke 2 Corinthians chapter 5 ngisuke nje kuverse 17 ngiye ku21 ngoba sengithi esikhathi egameni likaJesu lana kubhalwe lokuthi sesididalwa letisha kuKristu butha bendlulile sesinebudlelwane lobusha le reconciliation isele saba i-new creation yasusa bonke lobutha saba i-new creation saba ne-new relationship uNkulunkulu egameni sabonda kabusha these are the results ale reconciliation lengikhuluma ngayo verse number 18 ukhuluma lamagama lathi uNkulunkulu ubuyisene nathi wase usinika ukuthi sibuyisane nalabanye athi ke we are ambassadors ngabe nini ngawe nama ambassador niyasherisha yini nibitela abanye hey sengithola umusa bese siyasuka siyaphuma nakula kubita mqinisele ukuthi i-discipleship siphume singena sidonse abantu sibadonsele kuKristu we are ambassadors of God egameni kaJesu athi verse number 20 ngaKristu semukeleke kuNkulunkulu ukuthi silungile not that silungile but semukelekile kuNkulunkulu ukuthi sine sesilungile sibantwana baNkulunkulu egameni likaJesu bantu bonile
kusho njalo nombhalo abantu bonile ngesipho semsaba kaNkulunkulu bentiwe bemukeleka kuNkulunkulu sibalungile ngekukholwa kona ngesingithi nge-original sidoni but we have been made righteous through Christ. Amen.